mu gihugu cy'u Burundi nyuma y'uko ikibuga cy'indege cyagize ibibazo cyane bagakeka yuko cyaba cyafashwe cyangwa se cyarashweho, hakaba impaka nyinshi zitandukanye kugeza umunsi byakomeje ko byabaga tereransamba. Kugeza uyu munsi kandi ikibuga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye kiri gutuma indege za Perezida Evariste Ndayishimiye zitagikomeza nk'uko bisanzwe. Koradari zabo zidakora neza, GPS n'ibindi bitandukanye biri gutuma kino gihugu kibisanga mu bibazo bikomeye cyane ku buryo bigeze naho indege za Perezida wa Repubulika zitagikomeza neza. Gahunda ze za buri munsi n'ibindi bitandukanye byakomeje kuba ikibazo cyane kubera kino kibuga cy'indege. Bitekerezwa yuko umutekano utifashe neza mu minsi ishize hagaragaye amakuru menshi avuga ko kino kibuga cy'indege gishobora kuba cyafashwe, kikaba cyafashwe n'inyeshyamba cyangwa se abarwanyi cyangwa se abandi batavuga n'ubutegetsi bw'u Burundi batavuga n'ubutegetsi. Abandi batangira gutekereza yuko ari kudeta irimo guterwa mu gihugu cy'u Burundi. Gusa ariko hari amakuru menshi ataragiye hanze bitewe n'ibintu bimwe na bimwe bitandukanye tugiye gukuramo icyo kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Leta y'u Burundi nta kintu itangaza kuri kibuga cy'indege. Gusa ariko kizwi neza ntabwo leta y'u Burundi ari kugenzura akantu ku kandi ku kibuga cy'indege. Umutekano wacyo, GPS, iyobora ryayo n'ibindi bitandukanye ntabwo leta y'u Burundi bifite access 100%. Byavuzwe ko gishobora kuba cyarashwe, abandi bati cyashimuswe, abandi ngo ni kudeta. Hari byinshi byavuzwe cyane bitandukanye. Gusa iminsi yicuma hari amakuru ndakomeza kuza buri munsi. Dore ko byiza uyu munsi dore ko abategetsi batandukanye bajya kujya mu gihugu cy'u Burundi bavuye hanze yacyo nk'abashyitsi bahitamo kujya kwakirwa ahandi hatandukanye kuri ku kibuga cy'indege cy'u Burundi kitari kwakira neza ko cyakira indege. Hari abajya muri Uganda, Tanzania, Uganda n'andi akikije kino gihugu cy'u Burundi. Na Perezida nyir'ubwite Ndayishimiye Evariste yaje mu gihugu cye ntabwo ariho haga ku kino kibuga. Harajya anyura muri Uganda, muri Tanzania cyangwa se kanyura hatandukanye agafata bisi cyangwa se ubundi buryo. Ni benshi bakomeza gukeka ko kino kibuga cy'indege cyaba cyarashimuswe cyangwa se bakigenzura bafite ubushobozi bwinshi budasanzwe leta itazi, leta itaranamenya neza ibanga ryacyo, password n'ibitandukanye leta ntabwo ibizi neza. Gusa uyu munsi abantu bongeye gucika urondoro bitewe n'uko perezida w'igihugu atagifite uburenganzira bwo kunyura kuri kino kibuga cy'indege. Muri kino kiganiro cy'uyu munsi tugiye kureba umuntu ucunga kino kibuga cy'indege, impamvu nyakuri iri gutuma perezida ataje ku kibuga cy'indege, mu mpamvu zimwe zishimangirwa neza nuko kino kibuga cy'indege cyaba cyarashimuswe n'abantu batazwi, abagicunga, abakigenzura ngo bashobora kuba abantu batazwi, kuko bigaragazwa nuko perezida w'igihugu nawe ubwe mu mezi ishize yagiye kuhaza, kuko bigaragara neza yuko nta ndege cyagwa nta n'icyahagurukira. Kino kibuga cy'indege kimaze kuba ikimenya bose kubera umutekano mukeya, kutizerwa ndetse n'ubunyamwuga bukeya mu gutegura ibijyanye n'indege, ingendo zabyo n'ibindi. Byakomeje kuvugwa byose muri iyi minsi itambutse na kano kanya bikivugwa. Umunyemerere muri akanya turebe byakomeje kuvuga hirya no hino hatandukanye yuko habari gutegurwa kudeta, niba ari byo koko cyangwa ari amakosa ya leta. Ni munyemerere nyakuri turebe icyabaye mu Burundi gituma ibintu byose byarahagaze kugeza kano kanya. Gene twa Jabo Marashi mbaye ikaze. Ni ikibazo kimaze iminsi kivuga ku isi yose, abategetsi batandukanye, abanyapolitiki, abantu bakomeye, ushatse kuza wese mu gihugu cy'u Burundi akakigenderera, ingendo zarahindutse. Ikibuga cy'indege cya Bujumbura mu Burundi cyitiriwe Melchior Ndadaye ntabwo kiri nyabagendwa. Abenshi bavuze ko cyarashwe, cyatewe n'ibitero, ngo cyashimuswe, dore ko GPS zavuyeho, uburyo bw'ikoranabuhanga bwo kuyobora indege nabwo ntiburi gukora neza. Abayobora ikibuga cy'indege iyo bari kubazwa ntabwo basobanura neza icyabaye ku kibuga cy'indege, babereye abayobozi. Kugeza uyu munsi kandi ntibazi ikibazo aho kiri, ntibatanga n'igisubizo, nta n'ihumure baha abantu bagendera ahangaha. Inama bajya niyo kunyura ahandi. Ushatse kuza kuri kino kibuga cy'indege inama mugira no kunyura ahandi, nko muri Uganda, muri Kenya n'andi hatandukanye. Kugeza ubu tuvugana ikibazo cy'indege cyo mu Burundi cyanagize ingaruka ku ngendo za perezida w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura i Burundi cyitiriwe Melchior Ndadaye gikomeje kandi kugerezwa n'ibibazo byinshi by'itumanaho. Akenshi indege zigiye kukigwaho akenshi zihindura icyerekezo, zikamenyeshwa yuko kino kibuga atari nyabagendwa. Ni nako izihaguruka nazo zarakumiriwe, zibwirwa yuko kino kibuga bitakunda ko zihaguruka. Ibi byose bikomeza gutuma benshi bashidikanya ku mutekano w'ikibuga cy'indege n'igihugu cyose muri rusange. Ni ikibazo cyagize ingaruka ku ngendo z'umukuru w'igihugu nka perezida w'igihugu Evariste Ndayishimiye by'umwihariko ku giti cye. Bikomeza gushimangira yuko umutekano wa kino kibuga n'igihugu muri rusange ushobora kuba uri mu kaga. Kugira ngo ingendo z'indege zigende neza bisaba yuko habaho itumanaho n'ubuzanzara rigenda neza kandi ryihuta. Abapilote n'abari ku kibuga cy'indege bakayobora indege neza nta kibazo, kugira ngo herekeze aho iva bigende neza nta kibazo. Gusa ariko ahangaha byose bikomeje kuba tereransamba. Umuyobozi w'indege ugikoraho bose bari mu rujijo, ntawe uzi neza kiri kujya mbere. Ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye mu Burundi Bujumbura, abagikoraho haba abapilote n'abandi batandukanye bari ku kibuga cy'indege, haba abayobora abagenzi, abapilote, haba kandi abakora akazi ko kuyobora indege bakoresheje ikoranabuhanga, cyane cyane bakoresha uburyo bwa radar na GPS. Ubu buryo butuma hamenyekana neza ikirere ndetse n'intara, agace indege cyangwa se ikibuga cy'indege biherereyemo mu gihe indege yayibuze, kugira ngo ibe yashakishwa hakiri kare bitararenga imipaka. Bigatuma kandi abayobora indege bari ku mashini zabo biborohera neza bakamenya hari ikibazo
kugira ngo batange ubufasha, ndetse bigatuma n'umupilote w'indege yatanga ikibazo agafashwa mu gihe bagize ikibazo mu ndege. Kugeza ubu kano kanya ibi byose ntabwo biri gukora, byarahagaze mu gihugu cy'u Burundi. Bivuze ngo nta ndege n'imwe yemerewe kuba yagwa ahangaha bitewe n'uko ntawayiyobora ngo ibashe kumenya aho igiye. Ubwo bivuze ko umupilote utwaye ndetse n'uyoboye indege kuri GPS ntabwo baganira neza ngo bayobore indege neza bashe kujya aho igera mu buryo bukwiye. Kugeza uyu munsi abayobozi bo kuri ikibuga cy'indege bavuga yuko buno buryo bw'ikoranabuhanga twagarutseho bwatangiye gukora nabi, nyuma yaho hatangiye gukekwa yuko ibikoresho by'itumanaho byashyizwemo n'Ababiligi ngo byaba byaragize ikibazo bigasimbuzwa iby'ikoranabuhanga by'Abarusiya. Ku tariki ya 1 Gashyantare 2025 indege ya Rwandair yerekeje ku kibuga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye. Gusa ariko ntabwo yasoje urugendo ngo ugere aho igiye, kubera yuko yasubiye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali Kanombe ubwo yaburaga ibirometero 3 ngo igere ku kibuga cy'indege cya Bujumbura yerekejemo cyitiriwe Melchior Ndadaye. Byatewe n'uko itumanaho hagati y'umupilote wayo ndetse n'abakozi bari ku butaka itagendaga neza. Uwo munsi kandi indege ya Falcon 900 yari itwaye perezida w'inama y'abaminisitiri muri Togo Faure Ossisma Gnass ndetse n'abandi bayobozi bari bamuherekeje. Iyi ndege nayo yahinduriye icyerekezo ubwo yageraga ikibazo cya GPS, ako kanya iterekeza Kampala muri Uganda ibari higwa isubika urugendo rwo kujya Bujumbura. Iki kibazo kandi cya GPS n'itumanaho cyageze no kuri Perezida Evariste Ndayishimiye bwo ku giti cye ubwo ari ku tariki ya 7 Gashyantare 2026. Icyo gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yari mu ndege iva Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Gusa ariko ntabwo byakunze ko iyi ndege igwa Bujumbura ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye kuko GPS ntabwo yakoraga. Indege ya perezida ntabwo yaguye mu gihugu cye bitewe n'itumanaho nayo ihindurirwa icyerekezo. Kuri iki kibazo nabwo basubije ko itumanaho ritagendaga neza ngo ari impamvu ingendo za perezida ngo zitagenze neza. Sosiyete z'indege zamaganye ubuyobozi bw'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye ndetse kandi zibisaba n'ibisobanuro. Gusa ariko nyuma yaho nta makuru yatangajwe icyaba cyabiteye, ibisobanuro batswe ntabwo babihawe mu nyandiko. Gusa kugeza ubu nuko Leta y'u Burundi itazi neza ikiri kujya mbere, ntibazi ikibazo, ntibafite n'umuti, yamwe ntibazi n'icyo bakora kugira ngo kino kibazo kibe cyakemuka. Abenshi batekereza yuko kino kibuga cy'indege icyaba cyarashimuswe mu minsi ishize, cyakoraga neza, abanyagihugu barakigenzuraga bagahabwa imirimo bakagikoresha neza. Gusa kugeza ubu ngubu ari indege zitagikora neza, ba nyir'ubwite batazi ikiri kujya mbere, kugeza ubwo na perezida ingendo ze zisubikwa ibindi bigapfa, nta ndege hava nta nihagwa, kubyerekana ko ari ikibazo gikomeye cyane. Imboni TV, imboni ya rubanda.